Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Aba Barruh. Assalamu alayka ya Khatamun Nabiyyin wal Mursalin. Assalamu alayka ya Taha. Assalamu alayka ya Yasin. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi para alim ulama, para tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim, para pejabat pemerintah, wabil khusus yang kami muliakan Akhinal Fadil Mukarram, sahabat saya di Nahdlatul Ulama. Beliau kami satu firqah ya, satu jamiah. Mudah-mudahan beliau diberikan keberkahan hidup, dan terkhusus kepada seluruh jajaran pengurus dan juga panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Muhammadin nabiyil karim. Angkaki napasita rupa po Allah taala ridalan na iyon ramah barakay. Apa aga-aga ilulungang dalam satu waktu. Nomor sidi angkaki ridalan on ramah barakay. Yang kedua dalam satu acara, yakni peringatan maulid atau maulud ya. Kika cocok maulud apa maulid? Iya ko makadaki maulid, peringatan maulid berarti peringatan waktu kelahiran. Iya ko makadaki peringatan maulud berarti peringatan terhadap adanya Rasulullah di muka bumi. Si salah tu yan tu ampai idi ogi etau panritata dia tu lang kana kada maulid makadami tu mamaulud apa nabi tamimato na paringati keberadaannya. Jadi ulama kita itu tidak pernah mengatakan imun rito man itu nak kada mamaulid itu makada manam tu biasa mamaulud. Apa iya ko maulid tanggalnya 12 Rabiul Awal. Ulan nami dingi peringati esok karena waktu kelahirannya. Tapi ya kok maulud tidak ada. Tidak ada waktunya. Kapanpun. Karena beliau dihadirkan di muka bumi sebagai rahmatan lil alamin. Angka gak ini sama bicara lagi. Macam mana mau? Jadi tapi aja hati-hati ki nasaba iya tuh ko salah tapuki salah itu betul kan mamaulu ya ko layulan ni mamaulu sebesar mamaulu tahu manto malagay talo meka mitay mato nulega perak. Yang kedua ya sange mamaulu sila lo na ipodan nan lupay maka namaga pacar may nasa makanja aga nasa disang hindi sa mamaulu ya. Jadi sebenarnya yang kita peringati adalah kehadirannya Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Ang kasere nasoro sampak ka kasilang karena ada yang buat postingan mana sa tahu din ang maulu iro buat postingan
na pinre ipoto na gurut ta Profesor Dr. Nasaruddin Umar mencium Paus Paulus. Nah, kemudian bikin status di bawah, maka dah sudah 100% masuk neraka. Maka dah kak tahu dia nama ului. Magai kini bisa di sejarah Nabi tak Rasulullah setiap pagi datang ke pasar jalan kaki membawa makanan. Niga tahu na bawang ngandre orang Yahudi yang buta. Nabi tertimpu ia Yahudi aku pasal. Kadangkala Nabi mengunyah makanan. Nak pernah haluskan, nak pernah timpuran ia Yahudi. Setiap Nabi menyuapi, setiap itimpu ia Yahudi, deh napa aja tuliman nak. Agar na podangi Nabi tak, apa tahu buta. Nasang aja lalu muat dapiri Muhammad, tahu patujana itu. Padahal Nabi tak timpu. Hati-hati kok kuya sangi Muhammad, tahu pas sehere itu. Deh tu gaga tahu kok dapi aku tu nak karena mana sehere. Aja lalu, ia rupa sangat kok abelai lalu ia rasangi Muhammad. Padahal Nabi tak tuli timpui, Nabi tak haluskan makanan. Nabi tidak pernah memperkenalkan dirinya bahwa saya lah Muhammad. Nanti setelah Rasulullah wafat, kemudian digantikan oleh sahabatnya memberi suapan. Tapanesan, nasa denak ko abate na timpu ka iya besetan niya na. Nasa bayaro Nabi tak pura pinamma anrena napasi na timpu. Pia Abu Bakar timpu si lalo na napatama sih. Iya naru tapanesan nasa taniya. Nigay ko, nasa iya sahabat na. Mati niya tulit timpu eko. Saya yang menggantikan untuk memberi suapan kepadamu. Kada nigayar, maka dia adalah Muhammad. Meneteskan air mata tidak bisa berkata-kata, kemudian dia bersyahadat. Maka daka bikin tumo pinabitta. Nalot timpu iya Yahudi ako pasaya makor. Naitay on na iya tawe pakaperiengi gurutah. Maka daka wadi maka dato tamirana kanabita. Karena dia memberi makan kepada Yahudi. Hal kecil yang dilakukan guru adalah mencium sebagai penghormatan. Bukan mencium berarti kita masuk ke dalam akidahnya, tidak. Makanya Nabi diutus bukan rahmatan lil muttaqin, bukan rahmatan lil muslimin, bukan rahmatan lil mu'minin, tapi rahmatan lil alamin. Ini perlu dipahami. Kasih sayang kepada semua. Loko alangnya. Ina tu ampe dia nawat di gau bawang, watak kalewe aja mu gau bawangi. Binatang yang kau mau sembeli, pertajam pisaumu, tarik mata pisau, magai supaya dia tidak tersiksa. Cicak boleh dibunuh, tapi dengan satu pukulan, magai. Kau cicak mau bampan mati, kau tidak menyiksanya. Karena ketika 2 kali pahalanya berkurang, magai. Itu kasih sayang kepada binatang. Magai berkobar kasih sayang itu, angka makun rai BTS. Asumadak kami napinu, naijamit tawa surga. Angka to makun rai ahli ibadah. Mandre mi na maruka cokina tuli manyong nalay lobona na tongko kami cokina na lupay lagay patongko na mati maliwasa coki maka dia masuk neraka karena menyiksa binatang. Hati-hati ki di papiar manu-manu iya hati-hati ki oh pudami mani iya hati-hati. Inilah ulama kita dari dulu itu menyampaikan magai nasabah untuk keselamatan hal kecil bisa membuat kita celaka. Anu cek dek wad di nasabah itu selamat, tapi kebalikannya anu cek dek to nawat itu macilaka. Makanya perbaiki ibadah anjaki patasibeta pakanjaki sesumpungan kalau pada tarupa tahu kemudian tapakanjaki bi akhlak dan kasih sayang tak kepada semuanya. Ini jangan mencaci karena hidayah persoalan apa Allah Ta'ala ternyata persoalan ustaz. Ya kini maka dah maingat pite ko macara ustaz na maingat tawe tanya na pacara mo pamaingat tawe amurena na bawan nabita manasa nabi malaikat Jibril dampingi siya ganna malaikat dampingi nabita tapi denule patamay sallang amurena nabita tapi rek mo ina mate makko manibate na nabita makuraga na podang he amure as-sahada ko namo di mo sa paja jolo as-sahada bawan no watu na madam iya ko as-sahada mo ko mure iya pamangan-rongan ko kulo na po Allah Ta'ala matu urus aku. Tapi angke Abu Jahil nasa de ya mo sahada. Law po manang ya na apo maka dalari mo melo na mate. Aga nasa mo rin nabita taro na si bawi itu. Dia tidak bersahadat. Teti way matan na nabita mate amore na din na sahada. Karena Allah tidak kasih hidayah. Apa yang terjadi? Tak kajan na nabita. Ya leway dio. Aga nasa nabita. Namomi chuputekumi. Narekot tapay ko way dio na. Di nagisay apinaraka. Namichui nabita way dio na. Tapi di saat dimandikan, terlepi kan hukum dan nasabak malampi sehingga dia tidak basah di bawah.
kuku jari kirinya ia naronola api tama natunuh nasabak tidak basah semua karena tertutup oleh kukunya. Ya kupung Allah Ta'ala makin orang isi dia gagal lawayan. Hidayah bukan urusan penceramah aja tak kaya menemak dakwah pemingat tetania. Urusan tadi pada hanya menyampaikan. Urusan hidayah itu urusan Allah. Tania asli na itu Allah Ta'ala tapi akar resota semua orang parang isapa tania galak na makareso tasogi ya kini galak na makareso tasogi dia naga coyoli sogi buruk ko palabuhangi dia naga coyoli sogi patasi iya tania seandainya kekuatan dia naga tahu mawatangin na makareso sogi ya makadaki baca-baca tania pakini baca-baca pasogi kita dia naga ustaz mamotor lo macarama maka pala lutumanan Pak ni sama nang ustasi Pak Dongan na sugiran ni. Tanay ni gare. Makadaki ang kaulawon ng kaparamatan ng kagandang kasimana. Ang kapabalo pa madarita mo pasasopeng. Darito tama sidra. Talukopor ulawon na. Tapi mamotoro CD ini. Kinede na saki kawa kanalapo na motoro na taden na. Padahal talukopor ulawon na. Di gaga. Kadang-kala sa itu Pak tersenyum. Micawa ka. Madari makadaka. Di ko di carana niya tahu. Saya ke Kalimantan ceramah, saya ke Papua ceramah. Kadang-kadang ke jamaah milau Pak Dongan ngasugiran. Padahal iya roto milau Pak Dongan ngasugiran, telu nyoto na. Tapi iyon riyan milau Pak Dongan, dia pagaga. Iya, sangagi baca-baca Pak Ustaz na nenrek dale, ati kila telu niya tutu mo kuya na pagka mamotor. Mana ko kuya milau Pak Dongan. Mesti na yak makutana kada kamu baca nang kau tahu telu. Iya. Tapi begitulah doa tania kawacana tema kareso tania na sebab Pak Dongan tapi Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki bukan kepada siapa yang bekerja iya kita pakai ya ko dalle tasappa ni aja talalungi asappa dalle ki aja talalu dalle maka ada beda Ustaz pada beda na pasappa manu si bapak lalu manu ya ko pasappa manu ada yang masuk satu lalangnya minola dia tu pernah lari-lari iya na puro na joka kalau mapisaw ni pasapa manuk niya tu iya ko pala lumano sa pisadala na tu pala tansi na sa jari manang pokok na kacoca keke ginola iya ko pala lumano kepala lu dali mako toto labu niya sutul yang kamu pipa pangare-ngare iya dia panano pasapa ja subuh tak dia lena pala lu dali itu tati dua mo pinang ko pasae iya mabela baraka pala lu dali make tu de na siya na lolong atu napanikong kacinang pala tak deg Pak Nunde nak baraka. Iya. Masyepi manu eta ciori. Ya tu manu denoni ko dia no malaikat. Tati siya no ni manu Tati sidi. Tati 12. No i malaikat penjaga sepertiga malam. Tati siya kasi noni. Tati apa? Karena malaikat penjaga siang itu turun sebelum subuh. Menrek macek ke manu sebelum mapat tanah. Noi masyepi tanah nono. Magai. Nasaba nesang rewa pi malaikat na pakino. Kita kare manu 20 nak naman remanang. Makarek-karek. Ya ini cik dia nak tatu 5 saya lagi. Nama-nama kali. Makanya perbaiki sampajangnya tapakan jaki. Iya nama kanjamu sampajang insyaallah. Maka ada hubungan Ustaz. Puang Allah Ta'ala maka ada urusi agama aku naya urusi linomu. Nama kaje gampang lu. Maka dah naik to masapato je to marepa-repa je lo galung Ustaz waktu repai agame maje paloki galunge maka lo masapa-sapa dale piku je yasan ni mual lupai malekwe dale dengan alasa sapa dale piku yasan na punana tu dale moli kalau masih ye wasa maka dah hayal salat lo no itu masang paja hayal al falah lo no itu pakala wina pakalangi lina dina lo tiga lehe jadi lo itu perkara tolong masih ya kau tahu kaki baca Allahumma aftah li abwaab rahmatika tabukar na pintu pamasik pun maya kaya lo ya kau masuk Allahumma inna as'aluka min fadlik po talinga dale malabi nama kaje tu kanjai jadi loki maka dah atau gaji tu tolong masih Pak Ustaz sali jama-jama aja nah tanya aja galak nanti maka reso di paturungan dale tanya galak nanti Pak ya kini Pak Galung yang kini maka Pak Galu maka itu Pak Galu na lolongan dale nah dia naga Pak Galu dia na dupase iya, na puranator aja-aja tak ada pada jama-jamange wadi jaji dia na pada dale. Aja na to mabela Pak Pameng desa kita Pameng. Si gandel lo mame pada totomeng ya matoro papakinan rena si bawang o kumatiro tuda pada mak dempa ci itu 5 beso ci itu tak agenda. Manasa pada zaman si gande to palaw.
No, magay nasaba iya dali ano pura naturo kung Allah Taala. Tani makargalata makareso niya de ano naturo memang de pa nato jaji dapat tantoy ang kamalay ka isuro bagi. De nang kana salalama ya ko bolata men ina ko bolata na pendre. De nang kanendre ko bolata. Madari minatiti po ko to sugi to sugi pamalingi matu. Yan na to ampay makada maji ano na nasilap po to na dali na bingkili menulala. Apa de na pasu pasidak ka. Ina to na kana nabita as-sadaqatu tadfa'ul bala. Yaitu pasidak kay natola abalae. Apa iya na de talag gaidat na kana musibah apa hak na mi matawi. Maka magi ji ano to maloli su chamatin ro mata na maloli su lodo tolo na de gala sana la sa tau seke itu. Aja mega pakutana ang kanan ro kututannya hana na iya ko makan jay sakka na napa makada makan repi aja ta maselang na iya tu api iya minan re ko charepa roppo ya ko de garoppo na de nanre kapi kage ko de garoppo na de ya kung karoppo na pasti nanre warang parangnya sakka na charepa na tu ya ko ipasoy ka mapacci yan ang kagaga ilagga na mapacci berarti roppo na ilagga yan ang kagaga de talaga sakka na nanre api ita ni gari Nabi Ibrahim de nanre anre ko de na sidaken aga terjadi 40 sona 40 ni na kilalan Nabi de nanre api apa sifat nami api matulog ya ko nalagay po ng Allah Ta'ala de nanre kamakiro sifat nami pisoy makira ya nilaga sifat na de nakan kamakiro tanya api ni tahu-tahu sifat nami itu makada api sifat na matuno ya pilagay gaga pada way ko pure palay parede si baway biasa ya ko din narede ni pacuro lima makanya mah tapi ako mapalay pabuka ya pilagay ro palana kadila pabuka makumati itu api iya na to nang kataw makana magi din andre api bolani anu lalu mo api makanja ite de garopo na iya tapang iya apa itu api pacingannya pa mematopa an-nadhafa at-tuhuru at-taskiyah az-zakat ya ko makade an-nadhafa paci carepa nyitai mata ya ko makade at-tuhuru paci hakiki yan terbisa jenne iya sudah kada guru te ko pura ko maballe ay lalu mo jenne pe pura ni mo pagi jenne mo maballe aja no pagi masam pajang ina pura no pagi ka jili-jili sudah mana teman-teman pokoknya dia lalu mo jenne oke kemudian at-taskiyah yaitu nakada taskiyatul nufus penyucian jiwa lah satu kilala ngati yan ang kataw madece na to masusah ko lah saya tu bali boleh mi malio to na di masusah lah saya tu yan ang kay ko nasa na cicil na tumaja ko na cicil na tanati ko suro wajay maka to yan ang kataw mi tadece na masusah pa penadita lah saya tu taburay lalo yaleta apa de na pita to de na pita iya sa liwang niya mga kabalo na mo kincholong iya sa liwang pake niya sa na jero sa kinker nah skincare mo jaro sa mo agami skincare ya biar isau pau skincare aja na tapake ako ron pero Pablo skincare so gimana nih so kita langga-langga na dita man mo jaro na capuri nasa macanti aga macanti ko malalay nasa maputi aga maputi ko na malangnya so padang murap-puray naso kecuali lah kay tamak kada memang ay makna pupoji ko pada wita Cina di mana gitu ajan pak maputi rupan mabolo di mana tapi dia tu kagak ko dia kagak bu dia kagak dia nak ko iya nanti kada jadi aja nak apa jadi ya lah sahih maka dia taskiyah ia perlu ia natu sikiri daya le sikiri astagfirullahaladzim pacinya roh Allah sikirnya roh itu Allah ko meki pakaja kita pat la ilaha illallah ya roh pegai membaca itu la ilaha illallah supaya dikuatkan iman namara jadi bisa ya ku sa diwang ini bolo we ni sabungi mapacin ni ya ku ya namota sabungi kasiratu cato mapacin ya natania sikiri cha mapacin iya jadi pak bisana ati sikiri pak bisana ati asa barakang iya jadi yan ang kataw mi tadecing pak mi kataw makot pada pali makbalu tulitarale balu-balu na tawe nasa ipura mi manggida gisa-gisa nuko tau patandre na bata-bata na de na mungkin si sele dale ta de na mungkin na ita malaika e bolata na de pa na to jadi patan tu dale ang kami dale ikodong ang kataw dale ipatan tu iya dalle iko donge tomak jama masih dekat nah buka pintu na dalle jadi aku tomak jama nang kadalle itu keadilan Allah tapi ya kode na tomak jama nang kadalle ya biasa pam masih na po Allah Ta'ala no
Itu ikodo dale. Akhirnya sepakodo. Pasidak ka. Apa po nga lata. Alam mo to makada. Aling nga chidi. Wali ko 10. Manja abil hasanati. Palahu asro amsaliha. Ya ko pigaw ko chidi dece. Wali ko 10. Kamakiro. Ya sidak ka ni. Biasa kimi to tangki. Bisa kini. Siya galitere solar na lurang. 5 sabu. Magi rupi na lipa Pertamina mali sa solar. Nang kamu solar na lurang 5 sabu litere. Lipa Pertamina lisa di solar. Nang kamu solar na lurang 5 sabu litere. Nasaba degaga salah puluk ko tangki luput. Tama ko masina. Agama nana. Namuli mas 10 miliar dali takulahun mapus. Iya ko de takibuar nilalan no okolino de nano. Kibuar ni salang. Iya ko Diyos sa rupiah pipet. Yan ang tumapat-tupat to. Iya ko si Ratu sa buhay, salah-salah ni. Iya ko si Dijuta, pipa. Iya ko meki mausok kaya gitu. Makaramagi jewe na dinamoy na maka. Iya to na macarepa. Iya to na mabityo sa lana. Iya to na kape. Paham mo? Di Diyos sa bubonya. Salah kape iya to. Makaramagi dali ko na di na malancari mapatupat. Makumati ito sito ka na yun. Riasa dali ikodong. Iya. Iya. Takodong yung dali. Apa po nga latala, makada, alin nga, chidi, wali ko 10. Jadi dia itu gaga, tahu mabasa kasi si tasapa di gari, ang gaga. Dia gaga, iya mo ito, iba bakala, sakka, wakka, sekke, rakka. Si cakit itu. Maka jamu ko sakka, nanti pak, puri pane di? Puri pane. Nakan itu sakka. Iya. 5% tuh. Pak yung koso gimana mo galungin ako ka Lobo biasa tipe, kami ditajak bosi. Lobo makukai comok ni pupu ya gani semua. Makanya 5%. Pasti 5%. Iya. Alhamdulillah ke pondok pak kepala kurang bang si wali. Arugia ngapai di kode tak bang ngokoro. Namun sisa bisa mek apa jadi di masjid kita. Iya ko pondok ibangun tuh pondok pesantren langsung telu. Yang pertama waladun solih hayada ulah. Apa iya nana ukoro monroy romatu maka apalak nilau doang ngi yana biasa ya ada lo waladun solihah ya ada ulah anak soleh yang mendoakan apa tetap ko pakai pelak orang anak soleh ya kira pasti nilau doang dolongan nih yang kedua amal jariah tiga sama amal lari nasabak nonroi maka apalak nonroi pak guru-guru sinin na apalan na guru maka apalak siaga ikan apalan anak maka apalak ipasi puluh nialet tahu mak bangunnya tapi ini kurangnya pala nak guru si banana tapi diberikan bonus kepada yang membangun magai nasabak degaga nana maka pelak degaga guru mak guru kini degaga onrona maka yang memberi tempat itu diberi hadiah oleh Allah. Iya, kemudian yang ketiga agapi ilmu yang dimanfaatkan maka pelak inanda karena guru to matu menjadi guru pengaji malolo ngasih nasaba okuy onrongnya rumah kapal nasabari na macam kapal macam pak guru masuk matu iya na tude na paja masolo apalan ini na tahu gila dak kode gaga samme tapak dak okoro mana sabang karo la dak dega nah kami tarano apalagi kung kataw manang ay ya tu tahu manang upo dami man di pa na mati na to lima na masalah tahu upo dami man ni aga di meta tanaw naman apa saja nga meman ya deta umakanja ko layo memang iwarang parang ipataja na pakilo. Ya nak kadana bita mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala balallahu lahu baitan fil jannah nigi bago masigi okolino karena po Allah ta'ala lay bagungang istano kilala na surga pa masih na po Allah ta'ala namode na sampajang maka kajira to 5 subas tas din kana sampajang ang kabola na ko surga ang ka hotel na namode na sampajang de binatama iya kama karami nabita nigi bangun masigi okolino ibangun ang istano ko suruga dia nak kada nabita tami suruga di iya ko mas sampajang gunci na suruga makanya dia tu ampai panitia dia na pura si mak beresal latai palari si celegang ni tau tama ki suruga aki buar ni bola ko suruga dia tu na mega iya kaya masumbangi okoro aja na di sambenge talusa talimasa dia na parigaga komendo siya seta ya ko meki mata na pula memang aki buat memang perjanjian ko pong alatali po tapasal makan na aja na megala daw kusok na niro ka rumah sumbagan ka rupa santre pagka pelak ko sa di boleh bangun meka kasih bantu po napaya ko manre balaway po lagi balaway kada jalalo manre pagka pelak tu manre paja ya tu aja na tak dacu na mahluma tu ya tu balaway na sama to kaya kawan di solagi iya magaluma to kapa iya ko manre balaway dia na kawan dacu lau po na balaway ko muni makna kutuk
Lo pudak, makanya mondre itu, kata nak pesantren ini mandre. Lo musapa aku tuh dia nak berjasa ke ganrusu. Iya, namang kali nggak baca, jingnya lagi, mang kali nggak baca, apalagi kolok-kolok. Iya, ulama kita dari dulu kan nama gampang, akibat MOU. Tabudangi po Allah Ta'ala, demi itu nalengi po Allah Ta'ala, kau dika amanah, na betul na, ida kare, karena ini jailun fil ardi khalifah, kay pancen di khalifah ki, isangnya khalifah, paselle na po Allah Ta'ala, o kuiri na palalo dale, ang kaha na tawe ko to, talengi hana, apa yan na de, talengi tataki na chala, yan na to nang kataong, pat diutu na mangilu ni, pat inilaka na si batu di watana, lawa mapares sa chapu di na tataluju, tadi jaga alasan na, tay bili ni ba mata na ni sentere, napi suruh mangay pas bila suruh si wajah cili juta, ada dia tu pare, magai nang kagagan natin ko to di mo pasui, iya, ngeri, ini, ubo dami man ni, jadi mau itu kok gamay pak, sampajang ni, tadi saya mengatakan minum air saja pak, aja tuh minum bawang, ya kok tuh mandre aja tuh mandre bawang, ya kok tuh joka aja tuh joka bawang, ya kok tuh matilro aja tuh matilro bawang, majin nangka, ya di sampai saya bawang, lasuna. Iya, no, aja tinro bawang, aja tuh mandre bawang, aja tuh minum bawang, aja tuh joka bawang, ya sangat lasu mangga lasu cala. Dia guys, nah oli bawang, lalu ni gari oli, na tanah oli itu mila, lalu oli, ampu mi tangana, ya nanti asak bawang, dia guys, yan ang kataw makada, ustas bawang, ustas lasuna, dia guys itu. Tahu matoa bawang, maka aja itu. Iya, gitu. Jadi, iya loh, aja kekayasan. Ketome minum, tali wae, bismillah ki, canggih salawat, berkah na to, canggih salawat. Kure baca salawat, ilo doni, buang. Tapak berkah ka nga yawe ko tamiril takaliku mancaji pak burah. Po tapak berkah ka nga yawe ko tamiril watakaliku supaya wadi nga matinulu makasilyang. Tapak berkah ka nga yawe supaya wadi kuat fisik. Pun tapak barakah ka ngayawe ko tami dua takaliku supaya matinu betungan pasalamat tau pukul ni lodongi ya ko meki tapak barakah ka ngayawe supaya wadingi magampati ka padisam pura yaro napatinu si sambi mino wadi lologa 10 barakah jadi digagi anak tak tilodani pun tapak barakah ka ngayawe na wading ang kamapunay ka bija-bija tilodongi aja tilu bawang omar iya. Iya na tunak kada tau pandai dulu pada ki minum tapi dia na padi lolongan. Iya. Yang kedua, kutu masam paja. Aja tak beresan bawang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa sih sumpungi? Kesama apa sih sumpung? Ya otomat beresan lagi, maka memang nak beresan lang. Yaitu beresan lagi dua mi, siruntu atau masaran. Ya ku siruntu ki ambil salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Meki mande assalamualaikum. Magi nak makoro. Assalamualaikum lo atau ipasi sumpungi wetue. Assalamualaikum la abio napela pesawat tu aja mula pesan ni ko dia mutama ko watu si wali ya na tu nak kada sampaja tepat tu betungan dan niya ka memang ni mas sampaja loro ni watu mas sampaja subuhmu iya ko suju pacapuran ni pada nak suju pacapuran ni sampaja loro atau ka memang niya ti untuk mas sampaja ngasara niya ka memang ni magai ya na tiasan niya sampaja si bawa niya melo mas sampaja dia na pada maka namanya na temannya ya kodetan niya mapatui sampai jata mapatui apa assalamualaikum warahmatullah mapatui itu iya na tutok jo kalau bang di gaga yo pukotania kami untuk mas sampai jangan salah kenro ki lo tatak ki menuju ke sholat lo ki galunge lo toke ko sampajang na sabak puratannya kan melo mas sampajang jadi namoko ki galunge mate na mate itu ki sampajang yan na royasa sampajang tepat tuh maka apa tidak tahu salah paham nasangnya sampajang tepat tuh dia sampajang mapat tuh asalnya tuh jadi tanya kan ya matarawih ki sujud terakhir rakaat terakhir tarawih terakhir atau kan memang ya tuh untuk matarawih atau memang mapasusak kaki tanya kan memang nih mapasusak atau memang pasti sumpung memang nih makanya itu nasa Nabi tak umatku adalah umat yang terbaik karena meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain nasalai dia cengnya lokku dia ceng ini kalau perjalanan namanya matindro agaknya aku matindro ya kodorna bismika Allahumma ahya wa bismika amut agak pada mata mereka agaknya kami nia kami matindro untuk moto masam pajak tahajud siaga tata matindro itu ibadah karena tindro tak untuk sholat
Aja tama tinro mati. Tinro desi sa gaga. Apa ya tuh tinro kalau tuh makai apa lah? Kega, tidurnya orang untuk sholat dan tidurnya karena istirahat dari sholat. Kega jasang, mata koi purma sampai jatah tahajud, nah dia tuh pernah tamat subuh, maka demi kak jolo istirahat untuk nanti sholat subuh. Mati roki, ya nariasan tidurnya orang dari sholat untuk sholat. Gitu. Si bawang kata tahu, nah saya mereka matiin supaya matiin rumah sijak, supaya moto matu mas sampai jatah tahajud, tete dua, tete taluh. Siaga tanah matiin itu dunia ibadah karena tidurnya untuk sholat. Yo buku makanya matiin rumah sijak, nah moto matu manonton Pak Golo, ya toh itu melulu, tabahan nih. Aja tapalok bang ibadah tabi di nasiaga tu pahe. Ya ku yam itu sampai jangan tareke sampai jaloro 5 menit sampai jangan asar 5 menit sampai jam maghribi 5 menit sampai jam isya 5 menit sampai jam subuh 5 menit 5 kali 5 25. Nah dia nggak nasi tengah jati ya tak gosip sijak bangkar roni. Bu di, bu, makan jamur sampai jata. Anjamu bu, niki kata surga bu, meloki, ini manipite, pada pintu nama sigi, kada ruah pintu na surga ini manipite, kayak betul tama, tak buka mana, bahkan nak dangi ki pintu na surga, ya mulai, lalu kok, niga, apa nasa nabita, nomor sidi, jaga sholatmu, wanita, yang kedua, jaga puasamu, itu sholat fardu dan puasa wajib, kemudian yang ketiga, jaga syahwat, yang keempat, ridhonya suami, apa nih bu? Sholat, puasa, syahwat, ridho suami. Ya kung kajanda kwe, talo mani. Iyalah, apa ni kalakain na to? Iya. Masa melo ridho ke suami ko ni kalakain na? Iya, manyamalada niya mana janda itu. Talo mani na jagay. Sampajang mani, si bawa puasa, syahwat, ya mani ro. Napali na piti pintu na suruga. Iya. Manyamalada kato miki kata masuru kepada kotolo pasai dia na sopasa bisa lo mapasa dia na sopasa oi namo miki lari dia tantri pokokna ini mani bawang namo miki mesa kasoro jadi to dia nantri kalau nasa nabita nomor si diwala ide citau mapeja elo kuriko kung katau masiki abas sakit kabali wala ta kiya mabere ngagaga tatulitalinya gaga apa iya ko mabassa itay na tumabassa mapasiwala deche niya sana tapi iya ko masikki itay na tumabassa tumaki buah deche niya sana yan na ruyasang ihsan iya tabahan na kung kabali mo lahat ayo pwede ko masikki nasa dito siya kaparang si senle mo dyan layolong kamatoto ng kawapan nontong ay tau kunroy yato tau charo iya tapi dito kakakuli iya yang kedua oto ki makasibir riwat tumamana-mana tinuruan itu salat tahajud biar 2 rakaat. Yang ketiga wajarang inran atau makin rangi aja tu pedang. Bali bolata macicil motor ini palepa. Magai tulemo kata lumi magampa ya he wala ide cita mapeja ela koriko oto ko makasiwa riwatu mamana-mana tinro na tawe wajarang inran na bali bolamu wajarang inran na tawe ayong podangi bali bolata macicil motor ini palepay kanyama iya tulega antari memang ni may taki na patama iya tasa kamay cinamba pa ang kataw kisah itu lawi o kubolana sahabat na lay jamu daging unta inaswagang unta tapi di pada kada nasubuku garo sambal gore garo gagah lay jamu natako nandre yo na daging unta nang kaisin na magoro tama yaro daging ko risin ta sila na rewa ipodo korona mandre darat na tawenola darat para pakarumana tayo darat karumana tayo na pasila su na sabat to dinahalangi na sa dingero dagi ta sili lepang isapi di para pakarumana tayo na sili kang isi 500 itaw taratunda tama suruga gara-gara yaro maga pa hindi capak lo ka na tayo sopa bawah naman nabay kan laut ipasay macoba lasi mapamuli capak na latu capak na coba mataru pura sinajak pumangiri si padahal macanding apa cabe to bimali naman nabay kan aja iya tuh ko makalite wat dingi coba dina wat dia lang ngalewe iya ko tolong pasai mengalimi kagagameli maka dapat digai coba maka dia di tapapala idi mata napa tapoda kada tajapura nape ucoba alena pemalangi itu baru barakah aja na idi malangi
Maka aku aja raja liman. Kabahan nih. Iya tu andrewe angka halala angka mak baraka. Iya ko halalai belum tentu mak baraka. Iya nu mak baraka emang nasa halala. Na palinna kang itay andre ko din na persilakangi halala tu. Tapi ako na persilakangi mak baraka. Tole pa warunge wajah ijolo. Mak baraka itu. Jadi memang makanan berkah itu aja nih di Malangnya letak. Aja. Itu berkahnya. Ini ketiasa mak baraka. Iya. Ulama tasawuf itu begitu. Jadi banyak hal. Ini makanya upasang kita jaga ini. Paya tuan rewe, loki mako mamulu nak bagi kue kota teh aja lalu talai dua. Makai aja talai si di halala nare kota pak genda dua, maka itu haram. Nan rewi jawijat tadi nami mat 7. Aja lalu pak deh bahaya. Iya tuh nak bagi-bagi teh nang kamale ciding kamale 2. Ay tahu korupsi ya tuh. Aja nana tuh di bupati, aja nana tuh di pajabat kada korupsi. Namun iko manci punggawa korupsi toko. Nanapa tuh bet pako tak mola memang nih. Enggak tuh. Nala angkat tuh dobolo. Makalah si Tony, nala Tony kiasam. Awe napasi diwi. Nala isa napalit te ilok ko napasi pulong ni. Nabi kami cawa, kami kan kena. Si Jana macaram. Ini ke makara dia patate si dia nak tate 2 nih. Makanya upasangi. Hati-hati dengan makanan. Kullu lahmin nabati min haramin panaru oladin. Iya nangka anu harat tamo ko watakalewe api neraka pepaci. Dega ga apa tanah si mata. Denu le made ceng makuan itu nang kanana iwaru ceje mainga. Makai gaya tahu bawang apa? Ani cek ustaz doang cek deh. Nanti kira namo kompresor iwaru itu namanya itu. Nanu masalah itu lina jam. Dega berpengaruh ya tuh Pak. Ya nang kanu macare patama dia namanya mapacing hati. Ya nang ceji daging maka rajing. Pada ko way cino sigaro way camba. Namo cek dek mitama maka solang. Jadi hati-hati ki. Karena magi je anakku nak kuai pangajari cia mai ingat deje nurle nanu masalah. Iya. Aja tali anu makaliliang. Aja. Namo cik di miko mak barakamu insyaallah. Itu tuh lina lalu topan detail diolo. Makanya sa ko mege nak baraka. Tapi ko de nurle namo cek di miko mak barakamu. Aya sama baraka nilainya. Iya, nilai sama mak baraka. Yan na to ampay ko mamolo ite kamana di patatoh. Iya. Makaliliat tuh Pak. Iya meto ko mamolo ite nak buatan loloka. Biasa ki karon tu otti ma buatan lo. Ano kata? Mamolo pita itu mak buat dia agah. Tapi magi na yaro patatoh nasaba pala sapa itu. Tato bata ko nasaba lampu mo basikal di nasaba gatang akawali ko nasaba datongang. Musandre li indo ambo tama pasiliangan. Ali si pa na wa inalay mariaway na may kakigunan na lopadan dari pancadi. Dito gaga batangot ti majik ko de gaga. Malampu mana. Nalabirang ipolo na yung majik ko. Tinato na kada tato bata ko nasaba lampu. Mo basikal din nasaba gatang. Iya tu basikal din baja, iya tu baja ko meki palorong nalabirang ni rapa ina yung lorong. Betungan nataro ko mati ko kumukwa katanengan. Itu pesan dan itu sifatnya Rasulullah. Yang kedua, ya tulo kay Pak kami makbu agana jolo pita jantung. Itu pesan. Sebelum kau memulai sesuatu awali dari hati. Keikhlasan. Yang ketiga kong kalau kade nang kana buan itabang pasti main recolina. Agak pesan. Di namelo mati lo kay na rekode gaga asin na parone. Jangan meninggal sebelum ada wakaf yang kau tinggalkan untuk akhirat mukalla. Iya. Makanya dito kaga to komandar dilo umrah tapi kata lu si tahu. Angka. Dito kaga. Iya, aja na tamaloni sulo umrah romanda dilo umrah tapi kata lu si tahu cicana. Iya na rodita meloi tapi pendek kang umrah Pak pakai di mak bagus sekolah. Wajah ya nak yatim deh. Magi, ya kau umrah Pak belum tentu. Ya kita terima alhamdulillah. Kan sunnah tuh. Cica mijama, gang kami itu pahalana. Dia mungkin tak tambah, mati ki matu tetap pakai. Ya kalau ki umrah nasi sisa buah pahalana, ya itu sisa buah pahalana. Dia kan tambahan lah.
Iya itu pahala itu dia tak tambah, tapi ya kau tak pakai mak bangun pesantren, tak bantu lah pakai kepala korang. Dia nak pakai lari apalan, mati ki, dia nak tahu mak bantu, nak sabangkan aku tulis tamu materu apalan itu. Iya kau umrah cicam ni. Jadi aki amal asi pupuran ilino, kamak ilino apa paja, itu namanya amal jariah. Iya, pak ya kalau umrah, engkau lalu tahu, ya kau ya apa bu haji jo, kalau umrah je, daftar ki jolo haji. Aja nanya jolo umrah. Haji jolo maka dah nama rajin ustaz dia je nama rajin ini maka dah ya kau di tenaga nak satu porsi daftar jangan dipelas yang diumum saja maka minta ada mata aja ustaz kan dia ada urusan tak minta mata aja kenapa kita tidak berangkat bukan karena tidak mampu tapi karena aturan pemerintah maka pahala haji kita sudah dapat kan dia karena tidak mampu karena memang aturan negara yang menetapkan ada porsi. Makanya kita bukan tidak mampu, berarti kita sudah dapat pahala hajinya. Angka tahu salah-salah. Napas suidina, pura ni mendaftar. Nagatangin apa na pendre umrah. Ija kare. Dito kagok ko eh. Ya tahu maki itu tahu sigilingan mo tak na pa. Magi waka na sigilingan. Paday na reko na balu ihapi na nalian ni pulusa. Haji, wajib, umrah, sunnah dan diwajibkan bagi yang mampu. Makanya, kau angka di tagan nak tapake mendaftar, daftar ki. Ya kode na to menre na to mate, anak tamatu menre na haji ngangi karena boleh namanya badal haji. Karena kita sudah niat. Ini penting. Dan kau ya pak, ya lo nak umrah, anda usah terlalu ini. Maka ada kaplang umrah sampai sunat dua rakang itu pahala haji dan umrah satu kali. Petan raka sampai sunat yolo nasarai sama dengan ibadah umrah satu kali. Bakang ini makun raya ya kau talayani lah kita dengan sempurna. Nama di umaran nyawana pada hari ku ya lengi umrah ke cica pahala. Wih, iya. Makanya nih bapak-bapak ya kau macin nak kita kat di baineta meloki umrah sayang. Pakan itu cedek akalnya. Bu, tak jaga ilakai tak? Ita ilakai ya taluk baris ini. Yang makun raya itu pandolo mundur. Iya. Maka tu raji tantangan na rumah tangga makokoi. Maka raji. Magai nasabak cedek menyaroni 1:7. Ya nang karoni pura botici di berarti engkan nang anak darah di katawan. Tantangan ini. Makanya itu biasa sandala ini tahu. Ulawan ninaw tahu, motor ninaw tahu, sapi ninaw tahu, makoka na mo lakay ninaw tahu. May katupang lakay makoka. Kaya kailangan lakay ta. Makanya katupak dongan na, ya katupra masang paja mengeribi, si bapura masang paja subuh ibaca ya itu kapito. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca ya. Supaya aja nalite lakay ta. Iya. Waduh, ya kau nak darah aja mau masih lalada, ya itu jandai bahaya lada. Apalagi itu magalai matito, mak baju ponco ni maro ponco tadi kolek kita ni error memang lah kita. Iya. Wala memang ni. Bukan jaki. Pangkam itu tu kekurangan narwane, matanna. 60 na 70% syahwat itu ada pada pandangan. Ya makun raya paling kalingan na. Makanya konsensus itu, namode na magarat tarone ko jagumi mak bote tata laku. Iya. Dia makun raya dia namanya jaji. Makanya penampilannya harus sempurna. Maji makun raya kau nak dari makan je. Sisa na pura malakai dia na jampang ya dia na. Janda mani, nah pasti mabelo. Terlambat kok. Salah ino pasa. Iya. Bukan jadi pak. Wanita itu memang harus cantik. Makanya di Aronewi ketemu letuk boleh itu masih mes. Saya sementara dalam perjalanan. Akan OTW. Iya, bangsa sita ngajapi kapak di napa kak letuk bola, udah kemakro supaya dia siapkan dirinya dengan penampilan yang sempurna. Iya, aja nak kemana? Assalamualaikum. Tahu panona isi ada sana, panona sing ingat nasi runtuh. Ama ini mak bau balik ni mak bau makan dia enggak. Sebab tidak melapor. Iya. Apa ulangi beneta tate seko tajokai. Bangsa tate seko pika apa ngurewa. Itu informasi. Iya. Iya. Apa mereka tu je makun dari kalau boting nama kabelo. Ya ko mundur bola na di kamu dele. Ko melo boting na mo andi na kaluto na pali ko menre. Pada tikungan etama. Iya. Ya ko bola na di sakadag.
Yung maturo dastar, yung maturo na pakai masusubulo, yung maturo na pakai masusupusa, yung maturo na pakai masasa, yung maturo na pakai manasu, yung maturo na pakai sidapela, kay na di ka. Makbaw parubali, makbaw sabo, makbaw osi, makbaw rumpo, makbaw minyak kutus-kutus, tama kamara. Di pa na birasalan na lobe lakay na. Di ka. Di si isa kasi ngaran. Hindi. Tingari. Penting sa wasiat kanina. Iya. Pa ini tu makun rekom itu. Nih, makanjaki palayanata. Paangkat tu kekurangan narone komen ri syahwat na. Nadi dilayani. Dia na normal tu tak na. Iya, si tangga metonyo tak na makan ri itu. Dia tu mana ditanya mikilo galungnya. Gaduh. Kalau tu masalah. Mikilo dare, darah. Angka na masalah kok aku itu. Nih. Dan saya wasiatkan, ketika suami ingin berhubungan, aja lalu tapu bapak surom. Mereka makun ri makotu. Dan itu dilarang menurut Rasulullah. Kayaknya maka bila kena kakak aja lah dia pernah mati lah lacak dulu gitu dia pernah lacak kan tutup jangan dile awe pas surah pakai kan ya nang kamakun ray makwa tu na berhubungan ni na takok monrodara baineta maka ia tu kong ka anak tamatu mak bali bali mega bicaraan aku suruh ajak tota berhubungan na reko maliwasang ni magi pala saktu bijay ya to si ko masolat daki makutoy. Angkat itu bahayana. Jangan berhubungan ketika dalam keadaan ngantuk. Cakaruduki aja. Magai. Gang ke 5 tahun, 6 tahun anak itu dia sama bicara. Yan ang kanana 5 tahun ini atau 5 kadami anak apa lanro cakarudu ya. Enggak. Ini. Magai bu. Makanya Rasulullah sunnahkan kita berwudu sebelum berhubungan. Karena sekian banyak penyakit yang bisa terhindarkan dengan wudu sebelum berhubungan. Itu sunnah. Saya wasiatkan ini Pak. Iya. Makanya teruslah mengkaji ilmu. Guru ki mataru, jangan bosan. Saya melihat di sini ada saudara-saudara kita, sahabat kita dari jamaah tabligh yang memang dari rumah ke rumah. Itu hadisnya Rasulullah. Man mata walaysa fi unukiha mata mayatun jahiliyah. Nareko ang kasi di kampung. Dia nagagataw maparingarang ko to kampung. Dia gagataw dakwah. Nang kataw mate mata mayatun jahiliyah. Maka orang itu meninggal dalam keadaan jahiliyah. Itu bahayanya kalau dakwah tidak tersampaikan. Itulah tugasnya saudara-saudara kita. Dari rumah ke rumah dengan penuh kesabaran. Iya. Itu penting. Angkar roasi masih gie. Loki masampaja Pak. Lisari masih kita. Iya, kaya kijelo deta memang deta mate. Makai ka toje tutong makai ka bicaraan na. Nasa nga aja mutatogi ko din bisa-bisa na sampayang pala na mo din na dito lisan. Nasa makadaro tumumalalin rom di ka mululong ako din bisa-bisa na sampayang. Tapunangi makadatanya gapi palulong akong kanamalang. Ang katukong kay jam daripada digaga. Maka di guru ta kalisiden rek itimbang makapaitan ritimbang anu de. Ya kung kamu jamang kay taja ko di kamu jam de taja. Tajamay Pak, tasarahkan ni ko puray. Maka dapat ko jara maragi je ustaz usuk niya sang usuk mega lupan na iya ko to majenne pakanjaki me mangi paringarangin na bantu gitu husuk sampai jangi ya na na makanja paringarangin to ko majenne ki deto na makanja ka husukan na pangaruhi la da ito inang kataw majenne na tulikan anak na ni sa sai na sa di pa na ay ko si pulo ni na sa amo gadi majuru mata katunasa yan oh dega tau makena to ko masampajan mada sa katalu na gajero sujo katapaga iya madari lalo katulu-tulu batahaya. Iya. Iya ko makanja ikahusyuan pada saat berwudu na pangaruhi sampajan. Yang kedua, pakaian. Makanjala datu pakaian yang mebi masampajan dipakai. Ya na pure pakai masampajan teludung na bantu ki khusyuk. Iya. Kemudian sikiri. Aja tapat tuh masih kiri bisa baca Allah. Ya matu ko kata dari ini Allah si sambung. Duan rupa tu antak budallah ka anak kata rau sampai pomu pada komite yana tu menre Allahu akbar dia melihat dirinya naik yana tu rasa as-salatu mi'rajul mu'minin tapi marat jininya apa nang kana anak marukah macai patak ganggu Allah kenapa malalang eta pagah mandari mak baca pati nite tolong kamu pisilaga Allah dia na melo si sambung iya apa nalay ya rumah bilay iya ko de tulay na pudama toki nabita anta budallah ka'annaka tarahu sumpay po mo pada kumitay iya ko de tulay fa illam takun tarahu kalau kau tidak bisa fa innahu yaraka iya ki bawan no maka danay ka bagaimana caranya nggak usah naik
Cukup takbir, Allah melihat saya takbir, Allah melihat saya ruku. Nah, kita tak Allah Ta'ala sujud. Merasa diawasi oleh Allah. Kaya gampang. Ya ku yoromen repo Allah. Iya. Iya, tapi aku yawe magampang pada kong kasih CCTV maka dan naik itu aja yang enak. Nggak usah naik karena makai. Kemato hadis sana. Wallahu ayana, wallahu akrabu min hablil warid. Ya po Allah Ta'ala lebih macawi ni ro alum. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tuliang kay si baway ko kenro kumonro. Nggak usah naik Pak. Ini sesalib. Marukan na nasuman marukan na naganggu-ganggu kibasang pajak padahal namo din marukan dito na huso. Alasan. Gitu. Iya, nggak usah. Kemudian imangnya memang harus to makanjak-kanjak cedek sadan nabela. Kok pada mi barum-parungi. Masih kiri dito naman sa milodo dito naman sa subhanallah alhamdulillah Allah akbar gaji tu masa milodo na sa awe ang kato chapa na ba na sa maut tapi kato mak bu jago makla aming guys tega imak gimpe mak mukir tega iya kato milaw pakanjaki aja na kasi lulu namo dia na mega tilo ko manas samoy makanya kung katalo bolata na makanja bati na milaw assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mau pala ada ki kanja pa jete bolata padahal milaw di adisa kaya po bunga-bunga na talapisi na lamar lakin ruki mandikadira kanja pa kadira tanero nakatay mamuji-muji Allah kemudian meminta itu disenangi oleh Allah iya napa pakanjaki aja ni emang napahas sa po tapi anak kaya sa ada doa. Iya, ada adab ketika meminta. Maji kong kami tahu milau bola kami milau. Nah, bicara. Nah, sambil kau mampu buti sangat dipilih cangkiri pira amal itu pira bakor itu pira kaki itu pira. Aku kata makor pira suruh pira bakor kita cangkiri pira. Nah, paci di makle. Ya. Dia kali kan. Rema kau di sekolah kamu satu kali. Iya. Sama kilo. Makanya pekanjak kita belajar cuma yang kayak gitu. Doa bersama kiasan itu yang kalinya. Iya, maghrib persai. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat. Amin, terima kasih. Maka kanjak namun dia nama lampe. Iya, nama kedaki jadi doa bersama. Nasi bawa itu milau. Iya, kau dia yang kali nggak kami yaminkan. Sekarang tu milau. Iya, dia nama nasa. Iya, nama kira. Ya betul kau dia nama nasa imangnya. Dia nama cok urus amu iko. Ya wacok tu. Dia sekarang nasa. Iya, macam itu ya tu Pak Masigi. Namo maga balon Masigi kau masalah imangnya dia gak. Iya, gak. Mesti apa imang kita suruh mengilau apa onron namanya itu makanya ya semi tembus itu iya palai ko pala ko rawe nyama pala makanya nyama palai ko mapasitat tungaya materu dia nang kana rewa na di pulami si aya si diletuk 5 na pana tambay materu 40 50 tamak korang we luar biasa jadi lomi mak bere jamak tak tamak korang to baraka lupu itu ko pala korang ini ko tanya pala korang mereji tapi aja terganggu imangnya katiasan ongkona tapi mana sekasih timawat duhai sedih kan nasa tidak karu aduh alam nasrah itu taruh nih angka sahabat nabi tadi matau iman caji matuli kulal lagu nagan rusuh lagi parotes agak nasa aja mau macu kuciako biarkan Pak kami itu kiasa mongko dan itu nanti kala yang kita akan masuk surga bersamanya karena dia menjadi syafaat iya pesan nih aja nak terganggu iya Pak maka tuh kata makai kebecaran sana dia naik surut dan remutuna ini penting ini makanya masjid ini ramaikan tabarosi masih kita toli sila surat tawijat kalau mak dari jamaah ya tuh Pak dari jamaah Pak mambarakan itu tutupan iya kemudian yang terakhir kahit magi na talo itu talo dia makanjak libun itu simbol manusia dia itu gak tahu suku kemana tuh kekurangan pede itanna itu pede mukba isalanna ia tu talo ang kaulin ang kaputena ang karidin na ia tu olina tubuhnya ia ro putena sipana akalan na ia ro kuning na hatinya yang katu talo makanja olina tapi majai sa na ilalang ang kataw mako tu rapa sungkot na maloy lidak na tapi dia kata tu ni si cocok tahu amporong na sana niya panas si sa talo iya maka kanja ulina na sigaru laun na si basalakan na talo amporo sana niya aja lalu nak batu ya tu maka kabo jadi dia tahu make itu tahu makanja mo dele na ko macai ide ga mapat di cili mana teh ya mana na ini rasa tahu amporo magi na awo ya rawo kaya sa masalumpaw ya tu ide tu natura bunay saliwang na rekode na aman jadi talo mi taawo nang kaawo rap bunay saliwa berarti gang katalumpula tu degaga angi mauso
Tapi ya kok kui tangan rabung macam itu gini. Ini ya sama selompau. Napa ya tu talo pak? Alaki garek talo iti tabawe lo ko manu enak penerangi manu iya ko makbaboy tatta iman caji iti tapi macilok ko manu joka agama nana iya kung ka anak tadi na makanja pendidikan na ko kuy boleh tati ilo bola na kiyai tapatami pasantren nacuri tu ahlakna ulama makitu iya aja na idi merangi pak dito pasampajang idi misalnya dari bawah nih yan na tu makada wat di mo tu madeceng pabela-belay mo talo nasa baiya tu ahla pito malah karakter matero ninja tu jadi lapahannya lo yan namija-bija tetap salam pa nama ko bahaya tapakan jakilali pendidikan ini ampero ko sikolero lo pudak guruna aja lalong nung pakilong itu nak tekay makada topi saya bundar kalau tidak bundar ni samona na makada ko palo malibu aja nung pak guru kan iya pas salawat nih iya guru TK apa salawat nih pak guru nak sama salawat baca salawat Jibril baca salawat Ibrahimiyah maga matu masampajang nana baca dulu ngi apalang nah dia nak kena baca itu kumatahya topi saya dia nak kena baca itu dia apa aja ini aja iya pak mi kamu petu make lo iya itu kada cicak di dinding ayo pu ya tu dari ayat wa mayat takillah iya apa mi roto cicak di dinding ite cicak ukuran ringi diam-diam merayap mameko sabara lo sapa andre datang seekor nyamuk ya ko sabara ite masapa dale lewi hap lalu ditangkap apa nih iya dia ko to masapa dale tolomo joka tapi aja dipasah to sabara dale itu kepalawi ya na tu ilon na cicak di dinding diam-diam merayap datang seekor nyamuk hap lalu ditangkap nah pak guru ki kalau ko sapa dale ite cicak lutu mana dale na namo lutu lala lutu pala lutu tapi dia na lutu cicak tapi sabara ina mo elawi nah makitu dia itu makitu pak maka apa ti katong mapra itu ilong hindi na pahang nasa mi cicak tong iya itu ulama kita begitu itu tidak paham itu lagu ya jadi orang pudangirong terakhir penutup makanya upasangi tapi kay salawat elori nabita syafaat na tu nabita malah diharapkan syafaat pak iya ko tulimu lolong ang syafaat na nabita ka dua mi pak kuto metang suluga pamase siba syafaat iya pamase na po Allah taala syafaat na nabita yun na rumah ada tabutukan kay salawat elori nabita ketika salawat Jibril sallallahu ala Muhammad yang membangun pondok pesantren ini di sebelah saya ijazahkan satu amalia baca ni salawat Jibril tamal kangiro sallallahu ala Muhammad akasisak bulalan nasi susibani bisa sampai 3 kali duduk tapi khusus malam Jumat harus 1 kali duduk jadi wani Sabtu wani Ahad wani Senin wani Selasa wani Rabu wani Kamis 1000 tapi boleh dipisah subuh seko loro seko asar seko tapi mesti 1000 dalam 24 jam tapi khusus malam Jumat asam paja sunnah aja nih napa baca si Sabtu dengan 1 kali duduk napa ki milodon tapi dia nato milodok ko dia na di Jumat di pacan ni isi minggu pinapay pakai milodok maka insya Allah tidak sehingga dia nalipat tu pembangunan jalan mata itu kunci disebut salawat Jibril itu sallallahu ala Muhammad ya rumah baca insya Allah barakah itu berkahnya salawat Jibril itu luar biasa itu ma bangun bola ki na dia milo jaji tasaka dale itu pakai itu mak baluk ki pakai itu angka gaga yurus na siya selesai pakai itu ya kode na yaro pakai ada yang paling gampang pak kopura ki masam paja perlu tapat ada 5 atau kuat tata sebelah kiri ibu jari agak didorong sedikit naik tabaci alam nasara ketelu kulallahu ketelu baru rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir 3 kali ya kung ka masalah hadapi selesai memang itu na pakilat tahu yang merusukan ya cuma kami itu tantangan na pak memang kehidupannya koto manre aja na to mabila malanan may mala pakan re may kato ko to kamano kilo ng kabalo ko mati kaliman paris ka patol aja sila da kimuro si dali tanapang kapon ya ko kuyolo tatanre insyaallah tawe murusukan itu dimudahkan ya aja talulukan yung wajujuma tangang ipake nah lawa to dali itu HP alulukan ko yung cangkiri lalulukan dasar jangan itu menolak rezeki 40 hari iya banyak itu ada di kitabnya Imam Sanujib hati-hati menyapu di balap hari di rumah tidak boleh juga
Aja tasariwan ni. Kutama ki bolata beresan lang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi solihin. Supaya nonroy malaikat pamasi bolata nak dek jingin ko. Gitu. Tatutu jendela ta kumelabu mata nasoy. Aja tak pakai sope. Nika po nana makoka sope sulara na sope utuna para sulara baru. Orang yang sering menggunakan pakaian robe itu akan tertunda rezekinya. Iya. Mereka tuh makoka apa pelanggaran. Nah, di matonon roy, jangan makan di tempat tidur, itu menutup aura. Yang kana darah tu 5 radio kon rotin ro na tataja gede na laku gitu. Namo janda. Tahu na laku. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.